kuri uyu wa kabiri wo ku itariki 29 Mata 2025 ingabo zari mu butumwa bw'umuryango wa Afrika y'Amajyepfo SADC mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zatangiye gutaha zinyuze mu gihugu cy'u Rwanda nk'uko tugiye kubirambura muri amakuru ku buryo ubu urambuye. Jya munsi yo video yawe niba utarakora kuri subscribe ukandeho ndetse unakande ku nzogera iri hirya yayo kugira ngo ujye ubona notification cyangwa se ubutumwa bugufi bukubwira ko hari inkuru tumaze gutereka ku muyoboro wacu w'amakuru wa mbere mu kuba wabona inkuru zacu mu buryo bugezweho. Gatanu kuri gatanu dusubiye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ubutumwa bwa SADC muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bwabagamo ingabo za Afrika y'Epfo, Tanzania na Malawi. Amakuru kandi yamaze kuboneka yemeza ko rero zatangiye gutaha kuri uyu wa 29 Mata. Mbere yuko kandi aba basirikare bahaguruka rero muri iki gitondo habanje igikorwa cyo kugenzura ibyangombwa byabo ku mupaka munini wa RDC ndetse n'igihugu cy'u Rwanda, akaba ari umupaka uzwi nka La Cloniche cyane cyane hari mu karere ka Rubavu. Umubare kandi w'abasirikare batashye muri iki cyiciro ntiwamenyekanye kuko rero ni igikorwa SADC yifuje ko cyaba mu bwiru bukomeye. Ikindi kandi hagaragaye amakamyo agera kuri 7 atwaye ibikoresho byabo ndetse n'imodoka nto rero zirimo abahagarariye inzego zari ziherekeje izi ingabo za SADC rero zari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Icyamenyekanye kandi nuko uyu munsi wahariwe gucyura ibikoresho bya gisirikare ndetse n'abasirikare bake babiherekeje, bikaba kandi byitezwe ko mu bindi byiciro aribwo hazataha benshi mu basirikare rero bari muri ubu butumwa bwa SADC muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. SADC kandi ateganyije ko aba basirikare bakoresha umuhanda wa Rubavu Kigali Urusumo bakomereza rero mu karere ka Chato, akaba ari mu majyaruguru y'uburengerazuba bwa Tanzania. Ingabo kandi za SADC zatangiye gukorera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu Kuboza 2023. Zafashaga kandi ingabo za RDC kurwanya ihuriro AFC M23 kugeza mu mpera za Mutarama 2025 ubwo M23 yatsindaga izi ngabo rero mu mujyi wa Sake ndetse no mu mujyi wa Goma. Inama idasanzwe kandi yahurije abakuru b'ibihugu byo muri SADC n'umuryango wa Afrika y'Uburasirazuba EAC muri Tanzania ku itariki ya 8 Gashyantare uyu mwaka yemeje ko ibiganiro bya politike aribyo byakemura amakimbirane yo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo no mu karere muri rusange. Bashingiye kandi ku myanzuro iyi nama, abakuru b'ibihugu bya SADC ku itariki ya 13 Werurwe bafashe umwanzuro wo guhagarika ubutumwa bw'izi ngabo, basaba ko rero zitangira gucyurwa mu byiciro. Ibikorwa kandi byo gutangira gucyura izi ngabo byaratinze bitewe nuko SADC yashakaga ko rero uzakoresha ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma. AFC M23 rero yaje gusubiza ko rero ibyo bigoye kuko ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zacyangije mbere yo guhunga urugamba rwabereye mu mujyi wa Goma. Nyuma y'ibyo byose kandi imishyikirano na AFC M23 isaba gukoresha ikibuga cy'indege cya Goma yaje kunadera na SADC yemeye ko izi ngabo rero ziza gukoresha inzira yo kubutaka, isaba u Rwanda inzira nk'uko byakomeje kugenda bitangazwa. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane urande rw'igihugu cy'u Rwanda Ambasaderi Olivier Nduhungirehe mu cyumweru gishize yatangaje ikinyamakuru Igihe ko rero u Rwanda rwemereye ingabo za SADC inzira nyuma yaho uyu umuryango ubirusabye rero kubirebana n'aya makuru. Mu kuba rero izi ngabo zitaraciye mu mujyi wa Goma muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku kibuga cy'indege cya Goma byaturutse ahanini kandi no kutumvikana hagati ya M23 ndetse n'ingabo rero za SADC. Byari biturutse ku kuba rero hari ibitero byari biherutse kugabwa mu mujyi wa Goma. M23 iza gushinja ingabo za SADC kugira uruhare ndetse no gufatanya n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC, Wazalendo ndetse na FDLR mu kugaba ibi bitero mu mujyi wa Goma. Rimwe mu bitero kandi M23 yavugaga ko rero intego yabyo nyamukuru yari yo kwisubiza umujyi wa Goma. Ibyo rero byaje gutuma amasezerano aramaze imisi asinywa hagati y'izi ngabo zo mu butumwa bwa SADC ndetse na M23, harimo rero nayo gusana ikibuga cy'indege cya Goma. Ayo masezerano yose asa naho ahagaze ndetse n'imishyikirano irahagarara, ndetse M23 iza guhita isaba ko izi ngabo zitaha rero mu buryo bwihuse cyane. SADC rero nayo mu gusubiza M23 atangaje ko rero ayo makuru nta shingiro afite, ndetse bagaragaza ko ibyatangajwe na M23 ari ibirego rero bidafite ishingiro, ndetse banatangaza ko nta ruhare na rumwe bigeze bagira rero mu bitero byumvikanye mu mujyi wa Goma mu kwezi gushize rero nk'uko byakomeje kugenda bitangazwa na SADC. SADC rero yari ifite abasirikare bari mu butumwa rero bwiswe SAMIDRC muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni ubutumwa rero bwari burimo ingabo zitandukanye zo muri Afrika y'Epfo, ingabo za Tanzania ndetse n'ingabo za Malawi. Bamwe kandi mu basirikare bitabye Imana b'Abanyafrika y'Epfo bari baherutse kurwa mu mirwano n'umutwe wa M23, nabo rero bakaba barakoresheje inzira baca mu gihugu cy'u Rwanda rero bakomereza muri Uganda, aho rero baje gufatira indege berekeza muri Afrika y'Epfo, ndetse ikindi kandi bakaba barashyinguwe mu cyubahiro. Ibyo kandi rero mu
minsi ishize byanateje umwuka mubi hagati ya Afurika y'Epfo ndetse n'igihugu cy'u Rwanda, ubwo perezida wa Afurika y'Epfo rero yavugaga amagambo atari meza, ariko umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame yongera kumwibutsa ko rero abasirikare b'igihugu cy'u Rwanda atari inyeshyamba nk'uko umuyobozi ndetse na perezida w'igihugu cya Afurika y'Epfo yari yabitangaje, biturutse rero ku makuru yari amaze iminsi atangazwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo arebana n'impfu z'abasirikare ba Afurika y'Epfo rero bari bakomeje kugwa mu mirwano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ingabo rero za SADC zikaba zatangiye gutaha mu byiciro, ndetse kuri uyu munsi hakaba hatashye ibikoresho by'izo ngabo rero birimo byinshi bitandukanye nk'ubwato bwo mu mazi, ndetse ikindi kandi akaba ari bimwe rero mu byacuwe ku mpande zombi nk'uko byakomeje kugenda bigarukwaho. Ikindi kandi ni amakamyo rero yagaragaye cyane cyane rero afite ibikoresho bitandukanye muri za kontineri. Ubwo rero M23 yemereraga ingabo za SADC muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuba zataha, bavuze ko rero bagomba gutahana n'ibikoresho byabo byose, ndetse ikindi kandi bagaragaza ko ntacyo byaba bitwaye kuba rero izi ngabo zatahana n'ibikoresho byabo. Gusa ikindi kandi mu byo bagarutseho rero nuko M23 yabasabye ko ibikoresho by'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byasize rero cyangwa se byasize mu rugamba rero byo bitava mu mujyi wa Goma, ahubwo bigomba gusigara muri uriya mujyi. Hanyuma rero ibikoresho by'ingabo za SADC zari mu butumwa bwa Samiriya byo bikaba byakurwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nk'uko bakomeje kugenda babigaruka. Ibikoresho rero byose byamaze gutaha, ndetse ikindi kandi bakaba bagomba gukoresha umuhanda wa Kigali rero cyangwa se kuva Rubavu bakerekeza i Kigali bagaca ku mupaka wa Rusumo uhana imbibi rero n'igihugu cya Tanzania ku ruhande rw'igihugu cy'u Rwanda, hanyuma bagaca muri Tanzania rero bagakomeza bajya Malawi bagakomeza, ndetse n'abajya muri Afurika y'Epfo bagakomeza. Tanzania ni kimwe mu bihugu rero bikora kuri ibyo bihugu byose, yaba rero cyane cyane nk'igihugu cya Malawi. Urabizi ko Tanzania nayo ibarizwa mu muryango rero w'ibihugu byo mu majyepfo ya Afurika y'ubukungu, akaba rero ari umuryango wa SADC, akaba ari bimwe rero mu byari byarafatanyije cyangwa se byarishyize hamwe rero mu kohereza ingabo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugira ngo zijya gutanga umusanzu ku ruhande rwa leta ya Kongo. Kongo nayo rero ikaba imaze iminsi mu buryo rero bw'amasezerano cyangwa se mu bwumvikane umutwe wa M23 mu kureba uburyo rero bahagarika imirwano. Ni mu gihe kandi rero amakuru avuga ko ibiganiro ku mpande zombi rero byaranzwe no guhagarika imirwano by'agateganyo, ariko by'umwihariko agashakishwa rero umuti w'ibibazo birebana n'umutekano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu buryo ubu urambye ku ruhande rwa M23 ndetse no ku ruhande rwa leta ya Kongo. Kugeza kuri ubu ngubu rero nk'uko byemejwe n'impande zombi rero amakuru akavuga ko nubwo ibyo byose byagezweho mu minsi ishize guhera ku cyumweru no kwa gatandatu rero humvikanye imirwano mu bice bitandukanye bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyane cyane rero akaba ari imirwano yahuje M23 ndetse rero nabo bahanganye barimo wa Azalendo. Gusa rero haracyashakishwa rero umuti w'ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse Donald Trump akabumwe rero mu baherutse guhuza u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aherutse gutangaza ko byanze bikunze ibihugu birimo RDC ndetse n'igihugu cy'u Rwanda bigomba kubona amahoro rero, cyane cyane nk'uko yakomeje kugenda abigaruka. Ibingibi rero bikaba bikurikiye uruzinduko rw'umwe rero mu bahagarariye Donald Trump cyane cyane mu karere, akaba yitwa Masad Boulos, uherutse rero mu bihugu bitandukanye birimo u Rwanda, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Uganda ndetse na Kenya, aho hose rero akaba ari hamwe mu ho yagiriye urugendo asura ibi bihugu bitandukanye. By'umwihariko rero Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikaba igaragaza ko yiteguye gukora ishoramari cyane cyane mu karere. By'umwihariko kandi Trump avuga ko rero ibyo byose bigomba kugerwaho mu gihe rero haba hari umutekano nk'uko byakomeje kugenda bigarukwa. Izi ngabo rero ndimo ndakubwira muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rero zikaba ngo zatangiye gutaha mu byiciro, hari ibikoresho byinshi byatwawe mu makontineri. Ikindi kandi akaba hari bimwe mu bikoresho izi ngabo zakoreshaga, ikindi kandi zikaba zatashye zerekejwe rero ku ruhande rw'igihugu cy'u Rwanda, bakaba baherekejwe n'ingabo z'u Rwanda ndetse rero na military, akaba rero ari bamwe mu baherekeje ibi bikoresho kugeza rero bigeze ku mupaka wa Rusumo, aho bigomba kwinjira muri Tanzania bagakomeza rero urugendo bajya mu bihugu byabo bitandukanye, rero aho bagomba kuzasiga ibyo bikoresho ndetse ni izinga. Icyiciro gikurikiyeho cy'ingabo rero kigomba gutaha, nacyo kikaba kigomba gutaha mu byiciro nk'uko rero byakomeje kugenda bigora ko dore ko SADC yifuje ko rero abo bagabo bataha mu buryo bw'ibanga, nta makuru namwe rero amenyekanye ku birebana n'iki gikorwa nk'uko byakomeje
byakomeje kugenda bigaruka. Harakomeje kwibazwa rero igihe izi ngabo zizatahira. Urabona ko bitwaye amezi agera kuri 4 kuva mu kwezi kwa mbere M23 ifashe umujyi wa Goma. Rero amezi agera kuri 3 yose akaba yarashize izi ngabo zigaragaza ko zifuza gutaha nk'uko byakomeje kugenda bigarukwa. Umwe rero mu bayobozi b'ingabo za Afurika y'Epfo mu minsi ishize aherutse gutangaza ko rero bamaze kumvikana n'igihugu cy'u Rwanda. Cyari gitegerejwe rero ari uko bazashaka umunsi n'itariki izi ngabo zigomba kuba zatahira nk'uko byakomeje kugenda bigaruka. Ndabashimiye umunsi mwiza n'ibihe byiza, mukomeze kubana natwe mu nkuru zacu zigezweho mu buryo bugezweho 5 kuri 5. Umunsi mwiza n'ibihe byiza.